sina imam koji ima 2 rata. Mi smo predodređeni na istrebljenje. I ne možda shvatimo da je to okrenuto sve protiv nas. Ti u selu, ja živim u selu, sad je momentalno, i živo sam nave. Ti nemaš u selu, u komšiluku, sa kime da ustrojiš prase. Niko snike. Niko snike. I ne možda, i opasno je što je to preneto na ovako nešto, na mlađe. I ne možda shvatimo da je to to. Ja želim od srca vama i vašim porodicama svako dobro, slobodno. I da na ove mlađe utičemo pozitivno. Vidjela ona gdje ona je otišla u kafić, ajde će da ideš. Treba da ideš. Treba da ideš. Ali nemoj iz kafića da izlaziš bitanka. I džukela pijana. Sad ta djeca mlađa, te devojke, ono više, pije bre, više pije nego ja bre. I kako ona sutra možda ustane, ide da zaliva papriku. Nema vajda. Sjetite se mene ako me do godine nema ovdje. Daleko bilo. Bićete. I još mnogo godina. Da. Bićete. Žive. Da smo Da si mi bili živ i zdrav. Hvala kume.